Assalamu alaikum, эфирде нәтиже программасы. Бүгін декабрьнан 13 жұма күні студияда сіздер үшін мен Шевкет Аматуллаев чалышам. Гурбетлікті олған ватандашларынан Корушев Романияда Қырым-татар диаспорасыны Мустафа Джемилев емежлес темсілжілері зиярет етті. Украинадан келген мұсафірлер išgal етілген Қырымда олған вазиет ве Қырым-татарларға қаршы олған репрессиялар аққанда тариф етті. Диаспора темсілжілері де сияси мабыстырге қол тұтқанларыны білдіріп, өзлері иді ярмада išgalден құртарылмасы үшін кечірілген наразылық акциялар аққанда тариф еттілер. Бұне берабер дүнияның чешіт көшілерінде яшаған Қырым-татарлар бірлешмек керек деп қайдетелер. Bizler bugün çok kuançılık var bende, bütün cemaatimde. Bizim aramızda bizim en saygın Kırım'dan gelgen Mustafa ağamız, bir de millet vekilleri Rifat ağamız, Dünya Kongresi'nin başkanı bizgin dernekke gelip bizim aramızda bolğan için bek balaman kuançılık geçtik. Kırım'a bek bağlıman. En sonunda kettim 2013'te Ekim ayında. Benim anamны babası Kırım'da tuğan. Ben de bek meraklıyım ketmege ama şimdilik durum inşallah bir gün gelir durumlar değişir deyip umut etemiz. Karadeniz regionuna terekke ketire bilgen Yaramada Arbileshova. Romaniyada Qrim-tatar xalqının lideri Mustafa Cemilev ve meclis reisi Rifat Chubarov işgal etilgen Yaramada Arbi bazaga çevirilgeni ve tamar xalq repressiyalarga uğratılgan haqqında aytты. Ular Romaniyanın tışışları nazirligi ve Türkiye elçiliginin temsilcilerinden konuştu. Bugün meclis heyeti Konstantsiya şehrinde Romaniyada yaşagan Qrim-tatarlarının en büyük diasporası bardır. Tafsilatlıca Elmaz Hasan tarif etti. Konstantsiyada Mustafa Cemilev ve meclis delegatsiyası Enevela Qrim-tatar şairi ve jurnalisti Mehmet Niyazi'nin hatırasını andılar. Mehmet Niyazi Qrim-tatar diasporasını vatanları Qrim ile bağları uzulmesi uğrunda çok hizmet etti. Qrimni terenüm etken lirik şiirleri ise edebiyatımızda ayrıca yer almaktadır. Mehmet Niyazi'nin haberinde dua merasimi geçirildi. Meşhur Qrim-tatar erbabını anmak için Türkiye'den ve Büyük Britanya'dan diaspora vekillerimiz ve Romaniyada Türkiye Devleti'nin elçisi Fursun Aramaz geldi. Sonra tantanalı tedbirler geçirildi. Mecidiye'de Kastenci kasabasında yerleşken Mehmet Niyazi'nin abidesine gül çemberlerini Milli Meclis liderleri ve diaspora vekilleri koydular. Bizim Mehmet Niyazi'ni her sene anlayımız. Her sene onun şiirlerini okuyumuz. Ben Tatarman, Tatar var mı deyip sorağanga, bizler Tatarlar mında bolamız. Mehmet Niyazi, Kırım derneklerin her sene anılan, bilingen, okulgan bir şairidir. Mehmet Niyazi gerek Tatar tarihinin olsun, gerek Türk tarihinin olsun yetiştirdiği ender dediğim çok önemli aydınlardan, çok bizim gururlandığımız düşünürlerden biridir. Biz de bugün onun düşünsel ve soydaş olarak, torunları olarak onu Romanya'da anmaya geldik. Ve bu törenin hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Bugün burada hep birlikte kültürümüzü yaşatan ve bizimle birlikte bir araya gelen dünyanın bütün Kırım-tatarlarına selamlarımı yolluyorum. Türkiye'den gelen ben, Ankara'dan Polatlı Dernek Başkanıyım. Polatlı Kırım-tatarları Dernek Başkanıyım. Bunda Mehmet Niyazi'nin mezarlığına, onun anma günü için bir de bunda Romanya'da Tatar günü bugün. O Tatar günü kutlamak için geldik. Polatlı'dan bir otobüs kişi geldik, 40 kişi geldik. İnşallah bunu her sene bu günlerde bunda gelip Kadi Kırım vakite olsak, bunda da gelip bu günlerini Tatarlarını hep paylaştırmak. Romanya'da olsun, Türkiye'de olsun, Kırım'daki Tatarlar olsun, hepsini bir araya getirip kaynaştırmak, katlaştırmak için
tırışmaya çalışacağız. Sağ olunuz laf bergeniz için. Sağ olun. Bundan da gayrı bugün Romanya Kırım Tatar teşkilatlarının yolbaşçılarının görüşüler geçirilmesi planlaştırılan. Bundan sonra Tatarlar Milli Kunu merasimleri çerçevesinde Mustafa Ağa Mehmet Niyazi adına mükafatını ile takdirlenecek. Tedbirler Kırım Tatar sanatçılarının şen konsertinin yekünlenecek. Elmaz Hasan Eminov, Konstansa, Romanya mahsus zaman için. Konstansada hatara tedbirlerinden son meclis temsilcileri yerli diasporalar birleşmesi ve olğan anlaşılmamazlıklar yok etmek için müşavire geçirdi. Buna beraber Kırım Tatar diasporası gelecek Romanya parlamenti saylavlarına bir namzet gösterilmesi üzerinde laf yürüttiler. Gelecek sene burada Romanya parlamentosuna saylavlar olacak ve bu saylavlarda Kırım Tatar toplumundan Kırım Tatarlar istediği milletvekilini saylamaya. İşte benimce biraz böyle insanlar iyi canlanıp konuştular. Ayrı ayrı ve karşı birbirlerine fikirler var. Ama ona bakmayıp hepsi gerçekten de bu biraz aralarında olan anlamamışlıklarını atlayıp geçmeye istiyorlar. Терроризмде қабатланған Қырым бірдемлігі әрекетінің координаторы Сервер Мустафаев Ростов СИЗОсында анасымен көрішіп болды. Венера Мустафаева айтқанына көре бірі-біріні жамдан көріп телефоннен лаф еткенлер. Сервер шымды 12 кішілік камерада тұтыла екен евелсесе, о 1 кішілік камерада бұлынған. Мабуслерні махкемелерге ташығанлары вақыт оларға домыз етінен емек бере екенлер. Амақ бұна бақмадан Сервер хапыз шарайтлеріне шекайет етместен көрешіні девам еттіре. Анасы онен лаф еткені вақыт телефон бағыда үзілген. Данная инициатива полезна и важна не только для наших ребят, но и для всего нашего народа. Всему миру показывает наше единство, а также подтверждает, что в нашем народе нет террористов и экстремистов, что это всего лишь ложь. Поэтому чем больше людей присоединится к данной инициативе, тем будет лучше. Ахмеджетті тұтылып Хизбут Тахрирге алақасы бар деп қабатланған уч мабусына рухи хасталар хастаханесіне ерлештірділер. Сөз Ремзи Бекиров, Рустем Шейхалиев и Осман Ариф Маметов аққанда кете. Адвокат Рустем Камилев қайдеткенне көре анда мабуслерге экспертиза кечірмеге істейлер. Мабуслер айры-айры палаталарда бұлын Ариф Маметов тұтылған палатада есетук системасы біле чалышма екен. Каждый фигурант дела, которые идут по таким статьям, по террористическим, по особо тяжким, так скажем, они всегда проходят такую экспертизу. Сначала им предлагается пройти добровольно эту экспертизу. Естественно, все отказываются от этого. Потом их просто в принудительном порядке на стационар отправляют, и они там в течение 22 дней проводят, так скажем, свой срок. Это плановая, так скажем, помещение их в психиатрическую лечебницу для того, чтобы, говорят следователи, исключить невменяемость этих ребят, да. Но ребята считают это карательной психиатрией, вот, и унижающей их честь и достоинство. Адвокат Николай Полозов Фиджи Кашка өлдірілгі бойынша жинайдава башлатылмасы рет етілгенін шекет етті. Оның сөздеріне көре экспертиза милли әрекет ветераны ишғалжы көветшілерінің әрекеті нәтижесінде вефат еткен таздықлай. О шарайтлерде біле тақиқатчы әжелей ярдым арабасына тұтмаса оны құртармақ мүмкін еді. Фиджи Кашка 2017 сенесі ноябрынан 23-де вефат етті. Оқын ұрыс көветшілері Фиджи Кашка веда 4 Қырым татар файлыны яқалады. Санки дерсін олар түрк ватандашындан пара талап еткен екен. Надеюсь, что все-таки эту жалобу рассмотрят и постановление об отмене возбуждения уголовного дела отменят, начнут возобновят доследственную проверку и все-таки возбудят дело. Но в том случае, если он откажет, у нас остается еще возможность в судебном порядке это все обжаловать.
Донбастың ишгал етілген қысмында тұтылған мабуслер деңгіш түрілігі декабрінің сонына қадар өткерілмелі шымдылік жедвеллер ұйғынлаштырыла. Бұның арман форматында ұлған Корушевден сон дабыр кере президент Владимир Зеленский таздықлады. Оның сөздеріне көре Донбастың ишгал етілген қысмында тұтылған мабуслер янына женкеберлер қырмызы хач темсілжілеріні біле қоймайлар. Олар мабуслерінен Корушев жедвеллеріні ұйғынлаштырмақ кереклер. Бұл вазиетні Минсте декабрінің 18-інде кешірілежек үш тарафлама контакт группаның топлашуында музакире етмелелер. Қалған мабуслер деңгіш түрілігі кележекте музакире етмеге шандыралар. Ми домовились, проговорили з президентом Російської Федерації, що нам потрібно вирішити питання з громадянами України, які знаходяться на території Росії, які знаходяться на території Криму. Це інший буде трек. Я думаю, що ми його будемо проговорювати після обміну всіх узгоджених на всіх. Русиге ичбір узлашов yok. Авропа бірлігі Русиге низбетен көрсетілген санкцияларыны да ярым елға девам еттірді. Более қарар Брюксельде Авропа бірлігі девлетлерінің лидерлері топлашуында қабыл етілді. Оны беребер бұл саммитте Норманд дүртлігінің Корушевында иштирак еткен Ангела Меркель ве Эммануэль Макрон. Русия Минск анlaşmalarına бежеремі yoqма марузанен чықыш yapmalı. Русиге қаршы санкциялар Қырым ишғалі ве Донбаста женг башлатылған сон көрсетілген еді. Ел санкцияларны енді девам еттірілер, чүнки Русия халқара ұқуғына бозмаға девам ете. Санкциялар жедвелінде юзлерже Русиялы ве рус шіркетлері. Русия Украинаның Женеби районларында запт етмеге азырлана. Бұны Украина президентінің сабық дайми темсілжісі Борис Бабин айтты. Оның сөздеріне көре, бұл планларына Кереч көпірінде демір ел құрылғаныны таздықлай. Бұл демір еліні ярмададан ұжым башлатмақ үшін орды веселі артырылмасы үшін қолана білелердей. Мету залізничного сполучення між Російською Федерацією та Кримом через мост саме як засіб забезпечення військової інфраструктури, призначеної для агресії проти півдня України, в принципі, це все доволі очевидні насправді речі. Та сторона вкладає величезні ресурси в його розвиток. Якщо люди інвестують мільйони і мільярди доларів, величезну кількість людського, матеріального ресурсу на розвиток цього сценарію, Керечте ишгалжелер Слават күлеташының реконструкциясына башлатты. Бұне берабер Кереч сакенлерін насыл яшамақны білмей. Олар ненен мемнун олмағаны левхамызда аңлатыла. Кереч ялысы янында Денис Ермайинен булашты. Ерлі сәкенлерінің фікірлеріне көре, Ермайи Кереч боғазында бұлынған гемелерден төкіле біле. Қырымда ишғалчылер акимиятның темсілчілері вазиет ақында біле ве акваторияны әнді тішкірмеге азыр. Айны вақыт инсанлары чувлана, шер сәкенлері Ермайи максулатларынен булашқан судан тұтылған балықны ашамаға девам ете. Русларға қол тұтайды, ама олардан да зарар көрді. Ишғал етілген Қырымда бизнеснен оғрашқан қадын ішсіз қалды. Она айт олған отелге масқаларда силялы адамлар сүріп көрді. Бинаны тінткен сон қадынны тышарыға чықардылар. О ата ешяларны алмаға етіштірмеді. Отелнің мудиры білдіргеніне көре, шимді о асыл да евсіз қалды. Бұнын бірабер оның мал-мүлку Днепрде қайт етілгенні айтты. Шимді запт еткен бина үстінде рус байрағы қотырылген. В здание ворвались вооруженные люди в масках и с оружием. Мало того, что они напугали всех жильцов и персонал, они полностью парализовали работу предприятия. Симферопольские судебные приставы опечатали имущество ООО «Нерея Керчь», которое никакого отношения не имеет к КДМу. У КДМа есть только стены, крыша и мебель. Меня с моими маленькими детьми выдернули из моего жилья и выкинули на улицу. Там остались все мои личные вещи. Керечте Слава текели ташында реставрация ишлері кече. О кечкен ел бальде еқылмаға башлады. Абидінің территориясының қысмен қораладылар. Шымды топ техникасының сөкмеге башладылар. Текели ташының тамиріне тахминен 10 миллион рубле масраф етежеклер. Ишны 2020 сенесінің сонуна бетермек кереклер. Виктория Козуб, Заман, АТР. Бұда қада нетеже программасы сонына етті пыңызге қайырлы ақшамлар ве ратлық күнлерініз тынш кечмесіні тілейім. Атырден есе айрылманыз көрішкенже.